everybody, good morning. So today I want to share with you guys my skincare routine. Everyday lah kot, kan? Okay, so here we go. Basically every morning I akan wipe off dulu my face using wet tissue. Sebab yelah, sometimes kita tidur dalam keadaan kita pakai cream, kan, accent or night cream. Itu biasalah kan. Or even sometimes ada macam jerawat. So I akan letak like acne punya gel or acne punya what's that, acne punya cream lah kot. So selalunya bangun pagi I akan wipe off my face dengan wet tissue, supaya all the kekotoran tu hilang dulu before I cuci muka. Wow, this is my bare face. My god. Lepas dan baru I start with the face cleanser and so on lah. Okay. Dulu lah. So basically ini adalah my favourite cleanser. Yang ini I akan guna untuk remove makeup. Or sometimes kalau muka tengah naik breakout, I akan guna ni sebab dia senang nak kecilkan all jerawat yang ada. And of course ini pun untuk I remove makeup. And this is the cleanser yang I guna lah. Okay. So next basically I akan apply toner lah to my face. So move on, next I akan pakai moisturizer. It's a pudding cream. Dia texture dia a little bit like water gel macam tu. So I suka dia sebab dia make it like this. Pada you guys can see. Okay. And so cooling. Over the face. And then move on to the next. I will be using the essence lotion. Where's my lotion? Dewy lotion by then Dewy lotion by Pink. Okay. Dia macam a little bit creamy and dia macam water gel juga. So I just wipe dekat all the face and all over the face. Wake up face, wake up. Okay, done. So habis my skincare routine and basically this is my everyday makeup look. Okay, so I akan pakai primer. So this is the two favorite primer yang I suka pakai lah, which is ini adalah Argan Oil Primer from Sendayu Tinggi. Ini adalah Laneige. Ini adalah Water Supreme Primer Base because of the water. And ini adalah Argan Oil. And ada satu lagi yang I suka pakai is ini BB Aqua water based makeup cream. Okay. Ini dia adalah 5-in-1 sebenarnya. Dia boleh jadi foundation, makeup base, primer, sun protector, moisturizer. So today I pakai banyak lah sebab hari ni macam nak keluar kan. So I will be using this instead of daripada dua tadi. Okay. So ni just dot. Put it dot. Kita move on to the eyebrow. Basically, I akan pakai Angel Eyebrow Pencil from Sendayu Tinggi. This is my favourite tu. Tapi, I tu salah beli code. So, dia agak cerah sikit, but it's okay. Sesuai lah untuk daily. So, you tak payahlah nak cakap nak tebal-tebal sangat, okay? Nak itulah, so, macam ni. Colour dia a little bit like terang sikit. Focus! Itulah, malas lagi. Basically, I will be using this just to get the shape. Tak terlalu over pun sebab basically everyday memang malas, so yang ada. Okay. Then next move on to the powder. And my favourite tu powder adalah ni. It's a loose natural finish loose powder from Ace. And satu lagi yang selalunya I pakai adalah setting powder from Sendayu Tinggi. All the face.
lagi blusher from Sendayu Tinggi tu. Memang I favourite Sendayu Tinggi sebenarnya. Okay, done. And then move on to the mascara. So this is my favourite mascara. OMG. Ini pun I beli because of emergency. So, my mascara hari tu habis, which is I pun pakai mascara daripada Sendayu Tinggi. I cannot remember lah, tapi dia tak waterproof. So jadi dia senang, like kalau you planning nak menangis hari tu, basically you pilih lah mascara yang waterproof. Okay, so inilah my favourite, my second favourite after the Sendayu Tinggi one. Okay. So done. Then what's next? Oh, lipstick. Everyday I basically I akan pakai lip matte lah. I tak pakai lip gloss unless kalau that time baby I memang kering, so I memang akan pakai lip gloss saja, lip gloss or Vaseline and lip tint lah, biasa macam tu. Kalau everyday memang my favourite is lip matte. So ini antara dua favourite, which is ada satu lagi tapi I tak tahu mana dia pergi, and this is one juga. Sebenarnya ini adalah sample dulu I nak keluarkan my own lip matte tapi tak kesampaian because of itulah. Okay, jadi yang ini I suka sangat, texture dia very nice, tapi colour dia a little bit dark lah. Sebab kalau I everyday memang I akan pakai nude punya colour. I tak more like nak pergi pink or sweet tu, tak, I memang nude saja. So hari ni I pakai Anas lip matte which is code Aisyah. Ada satu lagi Wardah, but I tak tahu mana dia pergi. So that's all my skincare routine and makeup look everyday. If you guys like it, please give a thumbs up. And kalau ada video lain yang nak di request, please comment on the comment box below. Bye bye. See you guys in the next video. Kan? So, jap.